The team posinin kut kanin tlai chan na thong hi kuleli October ni khat Zaanlei Thawngchimnak kan thok chan sanglai marat farm ball kasi chin ram te dim peng chunga rian atwan minan CDM pol chu thlalho lak chana SSC ni thlalho an pe khau hna lowi ni jan September ni som thum thadi nia thlalho an chwa kho lo kong le phim chon nak zung rian twan pol chu August le September thlan hi cha an pe kho hna lo kong te dim khopi twal chung mi pakhat ni achim SSC kutang phim chon nak zung rian twan pol chu tuzar chunga August kha cha he pek an tim hna tin kan thei pengok zung ni tangka an kwa khau hna lowi thlalho an chwa khau ri hna lo tia twal chung mi pakhat ni chun achim tedim khopia ka dau nak a chwa hnu in tedim peng chung SSC kutang phim chon nak zung rian atwan mi pol chu chanman te in thlalho an hmu ti lowi June thadia May thacha August thadia June thacha le July thacha tin an pek hna pension thlalho chu thanga tiang shong an pe ti hna lowi September kul le thum ni thokin tedim khopia shambut mi khala ya 269 battalion sakhan chunga an pek than hna tia thei ase hakha chunwan longtum arem lo cha tangka benka tangka ti lowi July thacha thlalho an pe khau hna lo asina in August thadi hlana an pek than hna ti in kan thei falam beltea chun ni jan September ni som thoma thlalho an hmu di na tin kan thei tia SSC kutang phim chon nak zung rian tran pakhat ni achim chiram chungi ummi pengkwa laka hakha falam le te dim khopi pathum longa SSC ni ukshwainak an kalpi kho chang tia thei ase chiram thanglei min dat khopia twal chungmi nak in cheu khat chu SSC World Cup pol ni hin October ni khat Zaanlei an khang than tia thei ase ni hin October ni khat Zaanlei similan pathum le cheu shonga khan min dat khopi ni tlak lei kam bajin nong lam chen sam min tiri pura thlangia ummi twal chungmi nak in pol chu SSC World Cup pol ni an khang than tia min dat peng thong sam tu scale min dat ni alang ter SSC World Cup ni tim chiam mamte in min dat khopi chunga in an khang e thlan hi chunga ni tlak lei sanga in hleili sampia sanga in kwale ni chwa lei sanga in hleili tin nak in som thom le in ruk arok tia CDF min dat ni September kul le kwa nia an lang ter chin ram palewa penga ni ukshwainak an kalpi nuwa nur shin chowo bor in twal chungmi an shamnai fa nak an pek na kong Global Khumi Organization GKO ni jan September ni som thoma an lang ter palewa peng ping nek cha ping khwa a ral ka pakhat kut thak atong ti lungshin in cheklat nak tha te twa masalawin ping het cha pin le tema chongwa khwa boy chung tel pasale khwa dang in minung panga tin an sa te minung hleinga chu ni fak nga in an shemna cha khwa boy chung tel cheu kha chu rian zong an tran khaulo angai ngai tia chun kut thak atong tia an ti mi ral ka pakhat chu mi kut twar silawin zu an rit tuk na cha an ma le an ma ani vuak na ke hliam apu mi asina in chunglei boy pol thailai phana twal chungmi an pu na I an hliam mi ral ka pakhat chu sizungin achwa hnuwa mundanga an chial tia GKO ni an lang ter alwancha September ni khat chana CNF CNA an phan ti in chin mi an nak choi chong khokom long chang khwa ral ka pol an phani kholenga him nak an la chol cheu khat chu khat chunga lut in nu lengak chia telin khwami chu siang in chunga an pum na pa cheu khat an nau na in ke pa lut in mithar an lo cheklat nak to in cheu khata chun thingkwang le an bi zu song an bau piak na chupina September ni leisari nia khan CDF palewa nen bom na ti in kholi in twal chungmi hleili chu ni an tlai na I an shem na cheu khat chu mi sa khwa an shen na I cheu khat chu khoika an kalpi na thai aselo I chungkhar lei ni an pe tlai khauti na lo tia GKO ni chun an lang ter ral kap an male an ma zuri ruangi achwak mi boy bai nak chu thuriang mangin twal chungmi chunga an twani fa nak an pek na chu timchiam mamte in nushin chowo an buar ase atu bantukin ni chin mi chunga zerel lo nak he thil swal an twa mi chu
chin mi le ja khan kara mi phun boy na kar se te in sham shamin an to mi asi te in kan ro tia global khumi organization ni an than mia an langter palewa penga twal chungmi pathum chu ja khan ramkol chau choi thil an kwat liawa an pathum te in tuk sapur nga in tha an ton kongle zo chianga in chung kharle ni an ruak an mu na kong palewa peng twal chungmi pakhat ni achim palewa peng twal chungmi pakhat ni chun September ni riat ni khan India leya an lak mi thil ri chu chau jo leya fapa pan an fapa pani le an tu party in minung pathum ni wakwa dingin an kallewa tha an raktong an kalleya matha an ton an kir lei ti chu afyang lo chung khar lei ni palewa peng chungi an ruak an mu na te ka chun takpum adang lu adang tin minung pani chu an va mu na te chin world media achim tha atong mi pathum mi an ruak chu palewa peng khang lei tan sei khwa ruak ni mun rong khwa ruak khatin an mu na i tan sei khwa i ruak ni an mu mi chu an lu adang an takpum adang ina ummi an pum chunga nam so malong ten an khatya twal chungmi pakhat ni chun achim hi kong he pet line palewa peng uktu ULAA ni chathan an chwa mi te ban tuk mu o ka umri lawi twal chungmi pathum athatu hi mi swal mo an si yakhan ral ka pe e da an si ti chu fyang in thei aseri lo aralai mi October ni nga tiang khi Myanmar ram hun ke patilian harnak chwak khau chan mi ase cha a rawring tein a hertia SSC khwa chan zau nak sungni nizan September ni som thama rawring pek nak an twa September ni som thum chon similam hlei ni le chewi an twak ninga September ni som thum chonin aralai mi October ni nga tiang nepi ro telin Myanmar ram hun kip ram chen le ram kola ruapi tam ngain asur khawi thlichya fak ngain asang khawmi ase chucha chun asan nak mun rama ummi hnani leimin iralrin a heri tiva pile tiva te kamia ummi hnani ahlan kanin tiliani iralrin a hauta SSC ni anlangter September thla chunga achang mi yagi thlichya ruanga arok mi sakram chan nak rian chuan cho ama liawa tilian achwak khau chan mi ase tia SSC ni chunralin pek nak amtwa yagi thlichya ruanga Myanmar ram hun ke patilian achwaki minung zali som thum le pathum an thi minung som sari le pakwa an tlau te SSC ni September kol le sari nia an langter even OCHA ni chun yagi thlichya ruanga Myanmar ram hun ke patilian achwaki minung noi khat shong ni har antong atu I har twar mi pol ni achan umliau te I bamna kan hmu lawa chun arok mi sakrem than nak a form therapy na chan sau pi har atwar mi an umlai tia an langter ve SSC ni hin October ni khat ni in milurel thok an ti mi October ni hlei nga tiang chungkhar pa chem asilawa chungkhar kong achim khomi pakhat khat ina a hau ti in SSC ni an fial na kong twal chungmi ni an chim ni hin October ni khatin ni hlei nga tiang jingle similam pasari in Zaanlei Thawngchimnak paruk tiang ina minung pakhat peng ding asi in na ummi chu chungkhar pa chem asilawa chungkhar kong achim khautu asilai SSC ni atwa mi milurel na ka itel di ding atel lo mi pautudan tat nak pek an silai tia sangboi la khwa boy pol ni twal chungmi chu an chimna milurel tu phu an ratik songa chate in bia anin hal na in an le na lai anin hal mi nan le na lai lung thiang te in le zum tlak te in le kho ni swam na lai tia khwa boy pol ni an for fial na SSC ni atui milurel nak atwa mi chu aralai mi thong ni kollenga kum thim naka me chajin khop nak cha abipi tuk mi asi ti in atule atuin an chimna in twal chung sham tai phuni milurel naka atel mi pau chu dan tat nak pek an silai tia an than Mandle Ramchen Mandle Khopi Nan June Chungiya Ummi Central Command Headquarters a 107mm missile paruk an kai 2nd Battalion Commander Jalin SSC Walka paruk an thi kongle building pahni aro kong Brave Warriors for Myanmar BWM in Tramvau ngai pakhat ni achim September ni kollani kwazing similan pahni le cheu shonga Mandle Khopi Nan June Chungiya Ummi Central Command Headquarters to Brave Warriors for Myanmar BWM Shwainak in Sedo
Shero Manle Puni avoid Kulevoi Ninak mission in 107mm missile parukin Ankai, Siamram Kul Saklay Kadaunaka Akalding mi SSC Walka Poland Umnak building Telin, Central Command Headquarters Zung Chunga attack Saa, 2nd Battalion Commander Telin SSC Walka Paruk Anti, Minung Pakul Shong Liam and Pui, Minung Pali to Answal Mangai Tia Tay Asim. Avoid Hinak 1027 Operation Kalpimia Tual Chung Siam Tlai Puni, Northeastern Command Headquarters Anlak Nua, Central Command Headquarters to SSC Sa Abepi Ngai Mia Atsan Sa, BWM Lechang Ji Puni Imuiten in Anka, BWM Lechang Ji Puni Central Command Headquarters to Aliam Tia Thongni Kuletum December Tha Voi Khat Anraka Changi, Aluan Tia September Ni Thum Songa Voi Khat Anraka Bel Chang Tia Thai Asim. Sagaram Chen Bujalin Penga Ralam Aselmi SSC World Cup Sakhat Shong Chu Tual Chung Siam Tlai Chang Ji Puni Lampia Anka Nai Minung Som Nga Leng An Thipina Adang Minung Som Li Shong An Tlai Na Kong 96 Soldier PDF in Tramval Ngai Kungian Ni Achim Nihin September Ni Som Thum Chun Lai Sumilam Lai Ni Shonga Bujalin Peng Kujo SSC Palek Sakhana Aphani Bujalin Kopi Leya Ralam Salin Akalmi SSC World Cup Salekul Shong Chu PDF Jangji Puni Lampia Air Komin Anka Nai Minung Som Nga Leng Anthi Minung Som Li Shong Antai Na Chukadaw Naka Chun PDF Jangji Puni SSC World Cup Siam Nam Tam Ngai Anlak Tia Thai Asi Bujalin Pengkap Ni Kar Kadaw Nak to Similan Pali Shong Arawi Zaanlei Similan Pathum Shonga SSC Ni Raltuk Nak Van Long the Firerin Voinga Shong Bom and Thak Pina Se May Thalin Kadaw Nak Antwa Kadaw Nak Atswa Naka Chun SSC Ni Mi 17 and Thai Chuka Munram Shong to Ad Hail Tia Thai Asim Chukadaw Naka Chun 96 Soldiers PDF Bujalin Peng PDF NUG Defense Ministry Ralka Pole Paka Papu and Changji Tual Chung Siam Tlai Pu in Tilaliam Tual Lau Te in Tenak and Mu Tia Thai Asim Sagaram Chen Kolin Kopi Nitlak Lay Aukan Kwa SSC Ni Chan September Ni Som Thama Van Longin Bom an Thaki Tual Chung Mi Pasari Anti Minung Pali Liam Antuar Kongle Dor Arok Mi Atam Kong Tual Chung Mi Ni Anchim Nizan September Ni Som Thum Chuna SSC Ni Aukan Kwa Raltuk Nak Van Long the Firerin Pound Sanga Arit Mi Bom Li and Thak Ruanga Minung Kumkul in Kumsom Nga Karpa Palilenu Pathum Nun Nak Aliam SSC Ni Van Long in Bom and Thak Nak Munju Kapni Kar Kadaw Naka Lau Nak Mun Asi Kolin Kopi Aro Nua Aukan So Alung Ngai Mi Antam Ngai Nak Mun Asi Tia Tual Chung Mi Ni Anchim Chubantuk Chiam Chiamin Siang Ramkul Chaklay Jipo Kopi Songa SSC World Cup Ni September Kulle Ratli September Kulle Kwa Niya Van Longin Kadaw Nak Antwa Ruanga Le Siang Man Anka Ruanga Tual Chung Mi Pali Anti Minung Pasyaling Liam Antwar Tia Thai Asim Tutan Kan Thawngchimnak Chuma Avial Hing Kan Dong Ten Ri Lai Nandi Lak Chunga Kanilom Tuk Shing Shan Thai Zinga Thawngpang Thar He Kanitong Chan Te Na Lai